Sabe stonjushkivichi stonjushika wa ni santi to we ni vinyo we naka sa nyu sabi ni santi to we yo we naka sa ndabi ga jo kevichin za to stonjush i kevichin ya ko kunje to ko lo to stonjush to no sa go bari to no ka chiu ndaga ni sa nya to stonjush ka njai sachila sindiga kwe sawe chete samego ra kumani ga chika banjai chete kiwichira na kakatavi go nusto jush yana kunaya shini tayo pues yo buena casa yo chana kunche go nyara sika yo no weni ta kwe ndichi kwena komi we tutu libro ilio cha na kunche go nyaku no nya tutu cha evangelista Mateus nyaku capítulo 1 chaigana kunjego nyaku kwa ingara na tsama cha kwa utsiubi yo wanda kani chaku Mateo yo sa cha Juan Bautista tononchi ku nyaku tu ni kitsi cha Juan ka zindakanira nyaku nunda chunya stonjush cha tu yora kanjei manjakivichi tokwa kunini chi kunya kuni stonjush di santi to we ta tono nyaku tung sachila yora bichira ta sabes tonjushia de nya stonjuku yanda kana kwa agwe cha ndakani tung sachila yo cha salo megora sani yena sa guda ituchilu ndakani tuna solo cha yo bunya tono ke bichira nya stonjuku yakunia ndakani tu so salo yo sa mego cha na kukui tabiba na kukui inya itungba nung disandi to bari ye yi za sana da chung sonjus tung yo bacha nung ye yibio che ye yi za sana ni kapsis tonjus kwe cha ku ndakani kwe tung yo cha zanya wya tono sini kiwichira di kwe tan lo kwena ya ku kunga tono ki ora yo cha hara kunche ko tung ya cha tonjus chinje na chinje ya tan weni cha kweta do we nangu kunga tu tiona jo cha nya ku we kalunya kavalu sa kwe to yo vichira bai na kwa chonya tio bayo na kwa chonya kwa anya ku chinji yo chara to na kwa chong to nya nga tu tio gara sani chinji na te nga tio cha ka tu ni kwe cha nya ka gunya na kunche go yo ra chika yo no wenia kuna wenia ku nya libro cha Mateo yo nya ku nya capítulo 1 yora na kunjego kachitung yo sa tanzi nura na kunjego chiku ka we tung lu nya bachi tono kundai no yo na jo chite na ka vi go tung lo na ka vi na sa i nya i tu chi lu nya ka vi sa go cha kwe dichi we na ka vi tu sa chi la ra ta to kumi we ni to ilio ra na to ku we ni ka vi to we ni cha stonjus ku ya na kona shi ni we ni ra na gitsago ka vi go tung yo si vi me tata Jesus chini kiwichi kaji aki gara ni kitsi cha Juan Bautista kaara tung yukuche nya kudeaga kachira sa nda chavi inigo yu bari tsainga yachi yaku ndakanja chu no antivi bari tsaja yonika cha Isaia nikachira sa dusu nya kana yukuche da sava a ichi stonjush da santa goyu ichi goyu Juan yo zinjitira nya samara ishikameyu chanzika insinzu in tokora chanzitatsira kwe kiti yuku cha tsin dushi yuku chanzikitsi kwe nibi kwena Jerusalén sindi kwena Judea sindi sandi tu wenande nyaku Jordanga nzindakani kwena kwa China chanzi skwandu chanya cha Juan yo yuyu cha Jordanga chanunzi ni Juan yo nya kwa akwe nibi kwena fariseo tina saduceo kitsi to wa pandu chana chani kachira sa tata kowe anasna nugoyu akunugoyu nunya antoni inistonju shungitsi satagoyu tsini yunya sagoyu nda chavi ndinu ndinda inigoyu changuka goyu sa chakachi goyu simegoyu nya kumigo cha Abraham kupago
bari mera ku ka chiu nya stonju shira ku ndane ya in se Abraham no yuyo bari atsara sa ingai yo o yutuwe sa nya gunya di kwa yutu nya kwetsa kwi ba kunja jira kungi no nyu mera ianta kunya skwanducha sicha kwi pena dacha vini chate chisa tamera batsi in yaku ka chakumi ye sukame changu shita zitsanya iya pari yakara gus cuando chaya tsinche nya vinta tu tsinyu bari kanya inga daya kunda sabia disa ditunya chakunda satutu ya kwetriu yora kundi yakanya chakwe paja kungi nunyu nya mikin taba nyogutu nya ndakanicha Mateo yo saacha Juan Bautista y kabigo ni tuyo chesara ni yago kwa chete ni shikutu ni nonya nyogutu nyogu i chung yanda que stonju shisa kwe i chanda kanaya to kwana kwa kwera tun chiku nyakutu ni no tiziyo parito no kaji usan kwa na ku kabya kwena tu watu tu kwena skwa chaku kabina tenga i tunto ta tu kwe kutu ni no chiku nya ka stonju no parinyora tu stonju ku tu kayo mi tung tutu ilio nyogu i tutu baga nung disa di tuga kwe tutu nya cha kwe cha kutu ni cha skwa yende kwa kwe cha chi na ka sa kwe cha tanu su kwe cha chi yonde cha ka sa kwe ra libro changu ni ka chi tokonya bai ye libro yora bai ku chinji yo kunta ino ji i tung kunta ino cha ku ka bonya cha kunjinji yo kutu bago cha te no todo ello yo okunya inga meton pago me yatsa aquí con nuña yibio nyo kunya binta tu cha tsanya go ni kabo ton lo ni kizago nya ku kwa ni yoran tsanja kwa utsubi nya ku tu cha Mateo capítulo 1 yo cha mensaje nya na tono tu nya na cha Juan yo ni kitsira ta tiempo ga ni kitsara nya ku yukuche nya kudega kachiton yo chana kunche gonya ku kwa ubi yora tunya kanu ku na cha ku Juan yo ni kitsira kunya kachira nanda chabi inina bariya da kanja chunu andivi sanga ya cheyo tu yora ka ya tsa meta ta Jesús barishina ka cha Juan yo ni kitsa ni ka nya ku tsa tu stojur sarsana ni kitsime tata Jesús nyanda chabi inina chana gutuni nonji kuanda chavinina tono kanyi yivi yo kivichi ni saso nivi yena tono kuni mena sote kona kuni saanya kuni stonjush kona kuni kutakanya kanto stonjush parinunya yivi yora katsi to sonya kukwachio sasia nuna tokwa mangu kutakana tu stonjush bari yo kunya inga i tu nyakuni meya nishikogo nunya yibio chara tuna punta inonya megora batsinu go ni nunya yibio naka tsakwe nansanu kwena tembu bichi ye kwena tsai kwena tsa stonjush ki kona tsa stonjush kwena tsa ye insiento pia a insiento biga pia chata tsa stonjush tsa ki ya tsa ya ko kweni bi kwena zanolo chakwenara suka ki kwa ando ki na nunya yibio ko kwa nara tsakwanti itimbuna tsakwanti ki yo i ki tu nara i ki shogabi ko na nunya yibio cheta to kwena satu banda dokuna to stojusha nzikana nziona tono ka to stojusha chanakara tsa satu bana ji kunukunda tsa ana lunandita to kacho samego
inga nya tuyo yang takanita saya obisimana dakani lulu tsaa in chakui kati in tsaa chana ni lasara nyaka ja no tutu chaluka ika kwa inga tuwan kutubago asa tubago njigu no kundi tatu konjigi nanda tsaa nandi onu nya yibi kundi ikiko kachi tun sonju sanya ko iki konyora nyor kwa tini kwa spa to na chore ndi oni wanza tini ndi na kuna na ndi na nunya yibi cha nya ko iki konyora kwa ite chenyo ikando yaka dia sanya dan dukugo to stonjushku tsa ana logajo jikun di tatu ana ko kinanti onu nya yibi sanya ku nya sa ituchi iki ye nunya yibi yora to stonjura kwesna a to stonjush ya tono ku ta ni ki ton ta domingo ataswatu a manjata ki to na tono inevesto jush kucha sona tonyo ya que gasana cha sona solo tina tonga yena kwe tintu kutunga chanya kara inga intiti tondo tina bari kwe kunta ino jitsa agwa tsika nanto ko tons tonjus cha yore nya tini u kunta ino kunya tsa analo tsa nya chaku tsa va ye inga in ia chaku ino sana ku ka sana ku chikako chate megora ia nikotuago ba tsa wa analoga chom nyogu ia chaku chanyora mandi nya ku nya chaku inga ino yo nya tsa stonjush bari nyora ku kungu si tan ichi ki kunyo yo chakwanu ino stonjush chakunda tsai ino kundi tatu nya no bi tatu tato nandando ko ton stonjush cherato mandando ko ton ganzi tsa to ka ton stonjush chesani ye to inga no tsa to ka to ga ko sana kwa wetara kwetinu ni na toyo chete esa natna kunta ino nya tiempo bichirande tin sa so ni bi kwena tsinu ni toyo cheta tsabia chanonti tu na kachinya tsinu ni na kan toyo ra ni sana kuna ye to toyo yora chanja sawa to kwanga to kwanya shona sorte meni ti me na ko to ni no to yo chana kaka ko to no kachi to ya cha santo kwana datsa ana lo no bin tato pari yaka ku tu shina nyu nya ni kitsa cha Juan Bautista yo da kanira nyaku yukuche hudega kachi to ya pari tanja kitsi cha ku Juan Bautista yora jo icha chanani Isaías profeta kaji to sachila na cara profeta kucheyo kweche ku profeta yo kuchanzi kitsi tun stonju ranzika stonju ti kwechayo chanzi ti kwechayo ranzi ndasia kweranya no nyu stonju chacha kucha profeta yo rat sanzi cara cha Juan Bautista yo kungitsi intusu nya kungana yo kuchega nya nanda savana ichi stonju nanda santana ichina ni kachi chayo taye tiempo sata chanya ko tiempo yenga mego ka tsa uvimir kuyayo tiempo yo wanzi kanu chaku Juanyo ne ke tsigara shina nyu da ni kara tsa tu nyaku ya ni kitsa nya yanda kanje chuan diviga ni kuyachi ya no nyoyo chaka ya tsa me tata Jesus yora kachi yaku kwa yona kunje wora kachi nzikitsi kwena de Jerusalén zikitsi kwena de Judea de sandito kwena de yu Jordanga chanzikitsi na ranzi ndakani na kwachina chakaranzi santu chana descuando chancha kwa yu cha Jordanga chayora nando konto nonya tiempo garanzio kwa nivi kwena tsasa skwa atons tonjush dio in kwa nivi na ni fariseo chanjo inga kwa nivi na ni saduceo ubi kwa nivi chas nundindu kwa nivi yora sin tinu ina kwa inu tinu inina chasaka tiempo nya ye bichi
nde tsitu so kwe kwa ta nivi cha ta kwa gara yena tono nishishna kwe cha kunza no na cha inchi chiga santi no ini tangina tsanya kunya ye kwa anya ku religión kachimego cha tena kun llegó tuyo cha mera kachiyo santi di ni tiempo ta kayo tu yara kachiyo su religión snayo yora na kabi ko tu stonjus satu ka do stonjus cha tena tionya nya va ta yobi bari ya ku religión gara kwe cha gara nda katsira ji ka kunya kuni mera nda kanira jugunya va tiempo winga vichira ye kwa meso kwe wa ta kwa ni biyo cha kwe cha inchi nda kanigara nda kanira tsio vita tsio kwe ni kwa tonga to kwa na kuto kwe ni vi no i wera nda kanira choro te sunya ka ku nya snato stonjus basu ni sa kwa nya satu kwa tonyo cha tsini wanda kanonya bari ka sa analo chi kun di tatu ko iki zanya wa kan kwe ka anji ka za kwe ku na ku ko i kwa kwe ni vino kwa ka nan tutu chanya ba vi kwa nan tutu te nan ga ton da yo chanya ku tu da kan ni kwa yo nya ka chira nya ku kwa inyo yo ra ka chi anzi da kan ni na kwa china charan jis cuando cha yan cha kwa yo cha jordan cha no ni ra nya ni ke za kiti kwa wana fariseo yo tina saduceo yo chara ni kajira sa tata kobe anas na anya kono goyo nunya doni ini sto jusu ngitsi sata goyo ajira sanyo unya da chavi dinun da ini goyo ni kaje cha kwanyo katsi tu ni biyo yo cha jordan yo cha sto jusu yo ran doni icha yo tiempo inga vichira nanda kunjichi incha kwe chanda kani tonyo nasa cuenta ya inga in yu chaka no ku in kwe ni vi pena da chavi tanta ini ya unga kana ichio chara inga incha stonjus kus cuanto chana chara natsa milina cientos una natsa chara in da kunjichi cha stonjus yo kachira san tata kobe anasna no goyu kunu goyu no nya antoni ni stonjus ungi sata wine ko ni biyo un wacha when ni biyo nga bana ta chota chor kwana bari ton yora ton satu vi ton ni vi sorba soni sa kwa ni sa kwa satu pai sorona tionya chanya ba ta yobi chaka chi ton yo sa ta una kunche dogo nya ko kwa utsiyo ka yu nya ko evangelio cha Mateo número 1 cha michumira na kabiko wa utsi nyakachi yuku kwa yoku kwe versículo yo chakwa utsi na kao michumi bari atsaratsa ingai yo ndi iso kwe yutu tsanyo wan di yutu kutu kwe tsa akuiba chakuncha njatura kunke tu nunyu kachi chakwanyo ran tsa ston jushinya kwa chumura inya nzisa kwena chamanja tiempo gara sa to tato kungonda sabigo inyolo conmigo nacho chaka kwa kwe yutu nui chandi kwe yutu nya kwe tsa kwi baga chanyanda kwa un kan chandi onya ra kunchi kanya no nyu bali ko chuin ka un ga cho chakwe yutu kwa nya tsa kwi baga chanya kara kusta ko nya koi kachi nya ku kwa utsiyo di kwe yutu ba cha kuncha njira kungi no nyu jikuni tu yo kacha meli timera na saanya ba anu nya yibio masaanya nya kwe ba anu stonjush bari yora tinya nyogu kwa tsakiya to kwa kunta ininera kunta ini yo chikunya kanto yo cha ku kwa utsi yora kachi cha Juan cha Mateo ndakanira tsa cha Juan yo mera inyanta cha skwantu cha no cha kwi kwenanda chavi ini
te ya un gitsi chi sata che ya ka ku ya kun san ka sume ga chi chakwan yo nyanta ramera ngu shitan zitsai ya bari ya ka ku ya gus kwanto cha tsinche nya vinta to tsinyu ka chi cha hwan yo che nyu kwa u tsiu yo ra ka chi sa saninga i ka nyenga nda ya chakunda sabe ya ndi isonya chakunda satutu ya triu yo ra kunda chikavanya ya kaya chakara paja yo ra kunchi kaya nya nunyu nya miki ndaba ka chi cha yo yo ran za chung che kwa yo i tu ni kara sa triu jiku ni triu yo jiku ni tu yo ga cha nya kuno ni triu yo me triu lu ba lu yo nyo ku nya kundo tutura kunde wa iyakanya cha nyo ku i tu nya kunda ino mene tsi mera na kunka na ko ba ko de ba ko no sabaston jus tono ki ku triu le nya kunde wa iyakanya kunga ba i inobi cha nya ku paja yo ga yo nya ku tsang triu yo nyora kun ku ki no nyu nya mikinda nya va yo ra un ki no nyu nya mikinda nyo butun da kani ya Juan Bautista yo ta ki ni kitsi ya tani kitsi da tiempo yang da chung ya ston jus chanda nya kanjai chana ka begoña ni ka begoña si llegó solo ton kwa kanja tui chandi ni tiempo kanyo chaga ju sa me weni ra sa weni tu chi ra kuna weni to ston jus chaka ka be weni to ni na kwa ya ku to ni sa ra to kwa ku ti ni to yo ko na ko ta yo to yo nyo ku to lu nya nyan za ston jus kun jego kivichi chakuni onda ti inga kwa ka yu tsa nya ku kwa uvio no ba nda chung ston jus chakwa yo kara tsa nya nda chap inina parita tiempo sa zinde kwa kwen nivi kwen na yeti tsikwachi peniti sana nya ba nu nya yivio chenya dagwa tsansio za aston jus ni shikunya wa soko wena kiti lu no ston jus ta tiempo sa to kwa na ku kanu inia sa a kwachina chabasu savana nzikanzi tsakaran nzisa ana nyanda chung ston jus ni shisana chakwena kweni tsikanzi tsakara kweni tsisa to kunanya tsanya wanda chung ston jus chayo tsitung yo nya nanda chabi nina sa akwachi chara tu naka sa akwachi nchi ka ku kwachi yo nya ku kutunino kwachi ku nya kinindo na tsitana kwachi ku nya kanu na tsatana kwachi ku nya kuna skwinana kwachi ku nya kuna kanina kwachi ku nya kana tutun kwa anya ku kwachi yo nya stabina kwachi ku tunya tiempo nga yoran ti inyo ku inya yenu nya yivi ini vira stabina chanzini na nya kwachi ku stabina chano bari nyo wa katsi tu nunya yivi yubichi sho sheka nivi kwa kanyanda sho kwe nivi kuna kanyanda kwena yu bari tsini na ye ston jus yenche chana yora kweni shiniku deka na yu narakana inyanda kwe stabina tiemu ya ye yora taku kwa nuchu sachon anji ninga chata dagitazi kwetara so kwa atina chagar vatsi tukunga na yora nakaranzini na stabina nina chata kutsi no nyanda yora kacho na yora nzini na juwa kwe kwachi stabina
basa tui kwe kwa anji te me nyora nyo kwa kun kasi ichin di o ko no sabas tonjus no kunis tonjus ya ko di tatu ana ko iki nyo gu tunzi na cha ni kancha Juan Bautista yo tiempo tata ye we mil ya chamichu mira ndi so kwe cha chanzi kanzi cha tonjus yo chata ta kwa nzio wera nunya yibio pues ta kuya za tu stonjus kona che kwena ndi tu yora nzikana tu yora satu wana jiku no de tato anana iki chanya kuni stonjus tini kivichi kwa menira kucha soni tu yo chara tunji tu we in tu weni kuni ndaka tu kuna jo cha no ka leora kucha weni iya ka weni chara ko da shikone tu to lunchi jiga ka no kutuni no to chasani ko da ko do weta to ni to yo kun ka to na chakoni asado koni asari nyi bi yo sa kai solo de mituana kutuni no hunya sato ba konji ku no kun de tato ko iki nyogu tunya nika cha Juan Bautista yo bariston jus kuya jikaya cha yo dakanira toyo chesani ki ko tugun disanti to wecha tiempo bichira de kwa agwe cha nyo cha sa sai tu chi kutuni ni toyo dame ra yo ngatu paso solo na ku chinje we ni tisi toyo cha tono ka ji sa nyame we ni kuna kwa i paso lura te weni kunche weni chara stonjus kuya na kwa kutuni ni weni nya to yor kwe kanche ya in ka wani harani yani a to yor kanche kutuni no jitsavi nya ka ku nya kuni stonjus to kwanda tsabo ko ti ya inki chata tsabe stonjus ko ti de sandi to weni to no kaji usansi kayo in ya maneno weni to no yora ku ngayo dakani yo to yo chachika yo no weni tato ku sto cha weni to yo no kalyo na kunika inga to ku kweta na tsa to yo no na chana kutuni na jitsa agwa kanja solo no ni kaboyo pare no ni kaboyo ra solo mi chachi nura tato stonjus huyanza ka kiyo kuniya chara ko kunche to ko inga to kwa to stonjus yora nzinje gonya kweni biora chakwa yora cuando chara kweni bio yuyu cha jordanga kwena nda chabi ini chesani tiempo gara ni ketsi kwa akwena kweni nda chabi ndai ni tsanya kunya dunni icha yonda kanira toyo cha yogu toyo cha stonjus kuya na chika va andisa ndi to ki bichi ta chabi stonjus cha meya kuya na ko inini anani chameya tatu yeya inini anani shinini dindu ino kacho chanako ya veni chameya naku kuya na kunda sindaya kwe disanso kwe tan lo wena ungu cha sotonyo na kunja ya seena kwe se weni kwe shito shishi nyani we disandi to weni ra stonyo stonjushi ya gusto o tu unika be michumi ya yora stonjushu ba iniguya tsanya guya sanso ta chung ya tu yachi to wa kwe kuni ya ndunyu ni iyo tsanya guya ka tu ya yachi nogo chara tunya nitsiku ya kaji na sa ta nitsiku ya in stonjushi ya njo aini chamanga ya mandakani ya tasa ye mil so kuya kanja toyo chatana kunta ini randan to kuna toyo anda kana toyo chanzini na ya stonjus ya kupago chaka toya ya chika toya cuesta kondaya yo chate kwa chanja ra mego kunya jeso kwe kuna kanzitsa kunya kantoya chano kukano ini ya tsago tatun za toyo nzicha so de santi to tai tai weni zenikibichi cha mandi sho weni toyo tono sagwe sawa chayo nya zeni sora sara ki kara ti ini rasa cha
conmigo pa Abraham yo pa go cha ya pento tan ku cha so nyo ni ka ku cha yo che san ki ku tu yo nya ko ni wa ku je ku cha so weni tu nya ni ka bi go yo aha bari kwa a ti to no chan ra ka to sa nya ku cha so nya ka nyo ra ko nya ni skwai ko chi nya itu cha da ni me do ra ko nya kwa a to no ko ni skwai na jo ko ni kon sa to skwela na cho te ta sabes ton jura yo ni ku ni ka bi solo tu ton jur de cha so ti san ti tora ku na ka bi inga kwa luz sanchila sara to wa ku cha so nia hara capítulo menia sarana stioton yo kivichi cachiña evangelio Mateo capítulo 3 versículo 1 al 12. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor de Jordán, y confesando su pecado, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venía para el bautismo, les dijo: cámara de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da fruto digno de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham de esta piedra. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El viento está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Gloria a Dios. Yo voy a kutu usachila cha kabikwemenia cha stonjush ko sin disandito weni sara tato stonjush kuya zaga in timbulura in kwalo nya ye no nunya yibio cha na kunje to ko ingatu kwa to stonjush ko sin disandito weni sana ka to wanga ki